Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule in rinni tomir thlani som pangana kan lo chuang kai le tareng mai Israel lam thu thar han ngai thla ho le te ang mi zan lama kan update to ang khan Israel le Hamas te chuan atam thei ang ber in da that tumin anin kap to na Israel lam sweidan chuan Hamas lam hian rocket sang ni vel an ron kap lut to anti atam zo khi Israel hian an lo kap thla a Israel in do thlo na ten Hamas ho bu pui an suwa sam bok ani kha Hamas te hi Palestinian Islamic Jihad tenen an tangtlanga a Muslim puiram then khat ten an thlop nual boka nimin zirtop ni me ni som pali thim hlim khan Syria chuan Hamas ho te hi an ron puya Syria atangin rocket pathum an ron kap phei veta an unaw Hamas ho te an thlop je en tirna ani thu Syria lam chuan an soi Syria in Israel lama rocket an ron ka phei pathum zinga pakhat hi an kap chuak suala an ram Syria ram chunga atla adang pahni te po hian Israel leilung an thlen ma in van bawro ka apu awang hian siren ari a ring hle nge siren hi ral kheldar ani he rocket ron kap chuak tu te hi Syria in khwar Palestinian Tahrir Brigade anti te an ni a me ni som pahni po khan Lebanon lama tangin Israel hi rocket mangaron kan ni to ani heti anin ka ton renglai hian ramria boina chuak reng boka Israel chen na dulo protester engmazat chuan Lebanese ramria Israel khon nei lama sualan ron chua Israel ramri hung na ron lon liamin Israel lama ron lut te po an omboka Lebanon ramria po in kana chuak na sa hle Hamas cyber cell network bom chiatani indona renga ne tu ni tur chuan lelam pol te chakna tharui cha ngai trin Palestinian Hamas te chakna ber chu an ral thuam le ral rel tu an intelligence pol te an ni a an chakna nar an ral thuam le ral thuam an siam na mun te an tombuk le an mun ma chut chiat hi Israel thil tum ber ani mekani Palestinian ral rel pol te chet na chut chiat hi thil poimo takani a Israel intelligence ten target ta na an thlan Palestinian cyber network lein huai tombuk chu ninga ni me ni som pathum zan atang khan an bei to a video masalama po khan karon soi to nge Israel in do thlona za somur gurwal chuan air campaign an naya he Hamas ho ral rel na lei hnuai kong cement concrete cha mangkhenga an siam chu chetur hian intelligence te ruam man na in Israel in do thlona za somruk te chu an thok chuaka an thom ringot po doi zep deuh tan phei chuan lan chiat wang na tham khopa tri bai omani me ni som pathum zan chuan gaza marlam boruak chu an tuam vela khoi raw ang humin an thlok thum murmur ani ber mai soito angin indo thlona za somur grwalin missile zali somnga an han kap chuak chu pui takani Gaza Strip marlama Palestinian cyber network underground tunnel khor chetur chuan Israel air to ground missile ngal zet te chu an ving thla aljit puata heng missile zarwal te hian tunnel hi an deng chena sa hle Israel missile zinga hian thuthlung hlui hun laya amel thatna manga samsona zial atu dilaila ming choya an siam dilaila missile chu tholok pola atang nge hetiang hi chi ranga siam ni in longka na chi te po an siama Israel military industry house siamani he missile hi sangkha jako somret vela tanga siam chuani in sangkha jako somko panga atanga man trana ni a pakhat hi keji za somret pasari arit ni in fit riat le in chi som pakhata sayani alaya holtlangin fit khatle in chi khataliana ni a bom keji somthuma pai thaya KM jani somnga athuya ka phaka gazaram ri atangin du tokin an target an ka phak ti na ani fit sing ni sang ri ata sang atang po in leila marun thaya 0.7 meka chakin aving thaya misaila chuan thlok chak pol chu ni lo ma se aka adik hle tin an missile man thiam India po ina balakota helpol bukhor siat nana ahman spice 2000 chu Israel hian amang boka hei phei hi chu athok na hle bom an ka chua zinga hian GBU 12 GBU 16 te antela GBU 27 pavement 3
ako moina na hammer anti po chuan Israel tan naro pui taka thokani Palestine Cyber Network anti lei hnuai tombu ka anral rel na an sual rel na mun chut chet na Israel man ro thaber chu GBU 28 hi ani GBU ti hi bom khal kalchi guided bomb unit ti na ni a chi sang siam ani a GBU 28 big hi lei hnuai tombu khor che thei tura duan ani pakhat hi pound sanga vela ritani a pound sanga hi a kg anga zong chuan kg sang ni zani somruk pariat velani laser manga khal kalani a US siamani nge mun sang man lo ni to a Taliban le Al-Qaeda tombuk suwa samnante Afghanistan tlangram pu ka Taliban khor chuanante US hian lo mangrep to a Operation Desert Storm Iraka US jet na po khan man lo ni to bokani anin chhir lo le Iraqi Command Center lei hnuaya concrete cha taka siam chut chet nan an lo mangrep to bok US hian South Korea le Israel bak ala lei tir lo ni in alanga South Korea hi chu ral thuam ne na an chet chuangai manglo wangin a utok tur von ve mai maya Israel ro hi chuan amang tangkai nangyang mai BGU taksa seizong hi fitsom panhi le inchi kuani in aluwa buma painen fitsom pariat le inchi sari la ya sayani alai holtlangin inchi som paruka lian ani thung he misal hi thlana siam ni in athla hi fitdruk ani nge KM som hla atangpon target be thaya gazaram ri atangin he tiang bom hi ka chua thayani US indo thlona lian bom thlak chi B2 Spirit te F-15E Strike Eagle le F-1 Arvat 10 GBU 28 hi an phur thaya tunruma Israel Air Force 10 Hamas lei hnuai tombuk an suwa sam hian Israel F-15 Strike Eagle 10 he bom hi an painuala a thokna bera an tangta ani Oleral thuman man ta chu soizaw wak to lo mai la Israel Air Force 10 minute somnga chung air campaign ninga ni me ni som pathum jana tangkhan an nei trana soito angin fighter aircraft za somruk rual vanzol moi khuparon thok chuak ta chuan Gaza Strip marlama Hamas haural rel na mun an cyber network chu an han kap ta tak maya Armageddon te naw ni rungot mai Gaza City hnuaya tunnel metro tia an ko mai chu a pher veng vung mai ani GBU 28 mangin an han nuai le nga la soito angin GBU 28 hi lei hnuai tombuk suwa samna tur lewa siamani a leivit zongin tarketa zuk suwa fighter jet atanga ka chu ani chia hian aron in kho chuak virzok maya leya reu khwar zeta apuak chau thren hei wang hian helai Hamas ho metro po hian mela loi anei lawani ber mai Israel Defense Force thupuang tu Brigadier General Hidai Gilberman chuan he tunnel KM tam taka thui hi Hamas kong pui berani a he ta tang hian ral thom an tol lut na sa a an na thona hun puyani kan chu chene hle ati Hamas ho hian helai metro chau hi tunnel an nei lawa mun danga po an nei nual mai Gaza chim lama kindergarten le mos bulmaya lei noya kong ru kan lo nei boka hei po hi Israel intelligence ten an han chui chuak le a zirtop ni mai ni som panga thimhlim khan an bom chetel bok mi zan rei lam to a IDF aircraft te chuan Gaza marlama Hamas ho rocket ka chuana mun pathum lai an bom che boka Gaza marlama in chhong sang Palestinian bank pakhat chu zirtop ni nimin mai ni som pali chonu khan missile manga ka chiat ani bok IDF communication Cyber Defense Division le Israel Air Force te tangkop chuan Gaza marlama Hamas ho intelligence cell chu tukin me ni som panga jing khan an chu chebok Israel indo thlona te hian Gaza khopui chung le lei hnuai tombuk chau an beilawa Israel Defense Force combat helicopter te chuan Gaza chimlama Hamas observation post khomwal le tuipui mi te an kap cheboka hemi hnu hian IDF te chuan Islamic Jihad te tombuk Gaza marlama mi chu an bei boka chanchin buat sei lai inrin ni jing hian Gaza then om Sujaya a Hamas ho anti-tank squad an bei mek boka heng ho hi tank ka chiat na missile vil tu te an ni ber mai chanchin buat sei lai hian Israel te hian an la chu chelo dewa
heng ho hian Israel tengte an kap na sa thin hle ani Israel Defense Force Chief of Staff Lieutenant General Aviv Kochavi chuan statement siamin Hamas ho hian Israel kap tura thutluk na an siam hi an thil ti sual lian berani ati IDF chuan ro man na mumal tak an duanga advance takin engkim an duang thlip thlepani ti asoya pen tam takin Hamas ho kan makhal zelang ati Kochavi chuan Hamas mun ma le Palestinian jihad teral thuam cherna le ral thuam thiervel na lei hnuai kong tam tak kan ti chiat sak to a siam tha a ngai o le tur chuan kum tam tak an mamo to ang ati Gaza Health Ministry chuan me ni som panga chu mathleng khan Palestine mi za som thum pani an thi to ni in a soya khiam zakwa somnga an kai to bok Israel lamin an chui chian danin Palestinian thijinga tamzok hi Hamas ho rocket ka solwang ani anti a an ramchina rocket atlak wang ani anti rocket le mortars asang ni chuang Hamas ta hian Israel lam hoin an kap chuak to a ninga ni jing khan projectile zani som ni an ron kap chuak boka zirtop ni jinga an ka chua jinga som thum te chu an ram chunga apuak ani Israel chet nat je kan hria a indo thlona zate le lai pui teng le ral thuam hrang hrang sipai po sang sari a kau kir to a hetiang taka Israel chet na hian Israel hian sum engzat nge a senang sum engzat nge a sen lalang ti hi ngai to tham takani hetiang anga che chuak tur ringot po hian ramchung economy ina zirangai hle dona economy a sang thokhat veu ti a hria tani Hamas rocket sangtel kap thlatur hian Israel hian Iron Dome sangtel kap chuak to a Iron Dome voi khat ka chu hian dollar singa atanga dollar sing riat seng ral zel angan ni Iron Dome sang khata chuan dollar makta doi somriat zet an seng ral der don ti na ani sipai sang sari kaukiran ni a National Insurance Institute in reserve kaukir hi hlo an pe a chuta Air Force zatelan tel boka an hlo asang sut bokani Hamas ho beina wanga Israel khopui pakhat askelona Soumia Santos kumsom thuma upa chu tukin jing in rin ni jing me ni som panga jing khan New Delhi ron thlen puyani Minister of State for External Affairs V Muralidharan le Israeli Deputy Envoy Roni Yedidia Clinton zana che bayan lo buk